MCA wa ward ya Igembe East Mureithi Muteria noritie asiasa batigatonye siasa kiri rwari rwa Mira ruria rwitite na mbere kiri mbunge ya Meru. Akiaria ari Kangeta kiri ikarobia mwingi MCA Ojo noritie akari kueza na maoni iguru ria rwari ruria rukwirigirwa gukiria urimi bwa kimera giki gukurukira kuandika barua bakirita maoni jao na bwarimi na kinya biashara bakimera giki ni batariritie mathina jaria bagukurukira kire biashara ezi bubone tabure Marion Karugi agutwira. Arimi na biashara bakimera kia Mira kuma gicio kia ubunge kia Igembe Central ni baukari na kanya ka kurita maoni ria mbili ya wikira mawatho kiri kimera kia Mira mutaratara yubanganitwe ni Assembly ya Meru bawatanite na Gavana Mutuma Ntoithingia kenda ukiria kimera ki no kionokia njarene cia kateo sibarabethiritwe bakinyilia murimi na umutia mparene bakiaria ni bonanite kunyamara banyamarite biashara ene ya Mira itwaira nkombo cia muntu itwa musumari na te tondo kiumba kwendwa ngiri mwanja Somalia uwakora manatano na manatano yakaorera muremi iyo yakarega mutua ucoka wirire wa tetho gaki biashara eu murungu atwikio twatene na mbiru ye ya thai akolo ni bangi bari ya mwa to basarubo bangi bari ya potinara bakaberi banduale murungu nato baberie bo thine utura ku ni OCS moria DC au moria we ospindi moria ku tukaromba kinyinto bibiongwa betha bibilwelia gotha tukona change now muntu andu abeta bakethira na ari muntu oyo kubeta babikira makosa were kwaria utikuoneka kwango faini mbese nyingi ku atura oilo abya kubiteki ni andu ba onto nyanto abethirikari neni bo ati tumeta kwitha tukira thina muno tukari arimi yakutwika no kunde kila kya guru kana wako banyambia cia gwa kunde rui tira kutwika Mira eitho kuibwe witaite lakini kurianga ntuko intaloka ibwe Mira mwanka thaiga yuzo kunete kumba kwithira ena bia riu bari na wirigiro na mbili yeye na kuwa ya atethia bunene kiri biashara ya Mira bakiwa Gavana Mutuma akinya kuonokia kimera ki utinkanja bakarumanoe bana turutira rokoru antu kwatawa antu sokairwa Mira antu tritawa antu batena kikinyere ko nanto kuyo Mira yo tutetha twena thina noe tutetha tukiarera cinya manto atuta muikwirwa twe mwata mwito mbotaleka no tono komea kwe bange twaringire kura toke haraka ringire imuntu na twamuringira kinya uru aturuma mbili ya kuluka muntu endoro twite utuya Mira mawa utiri acokero Mira kerenge mbili ya kikisa kuinyilo kurantu batu bainyile tunara na kura Mira mauria makai tukona biashara bange bakura MC wantu betwe kiongo nkunja maure na Igembe East Titus Mureithi ni baurite antu itana mbere kuandika maoni yao yarambari ngenda ya kwamilwa bakiuria siasa ni bamenyere batatonye siasa kire muswanda yu tuthiumba kunyilwa ringi na rimarene rietu tuthiumba kuria atae tuthiu atae ni sumari yiyite na ibu onto tukua thai no mwanga tuwatire Gavana Mutuma Ntoithingia no ndu tukumenya thai ayete kurwa na katelira wewe uthano kwendete kia Gavana no umba kuona ntubumbo otethia Mira na maoni yagu through memorandum issue ya Mira ni issue very emotive tokaibo muntu no ntuno ethira membino are muntu wa agriculture no are waziri no ntuno kuona no ebo thinu Gavana we guo ureta siasa mumero are otethoka kiripotera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Naftali.